uyabona thina sake saba nenhlahla ngelinye ilanga inkosi nikelisa kungemhlangano hayi kwakumhlangano kuyisonto kodwa kungeyilisa batha ngesonto yayinikelisele paradise ilanga ethempelini hayi kuyanikelwa nje thina sihlalele nje sothi inkosi sekufika omunye unkosikazi useyanikela ongeyili Nazareth useyanikela uthi baba ngicela inhlahla ukuthi umsebenzi engiwenzayo uqhubeke ungitholisa imali uthi ke ithi inkosi wenza umsebenzi muni uthi ngidayisa utshwala ithi awu udayisa utshwala ithi awu uShemba kanaso isibusiso sotshwala isithi ke ukanile wena ithi yebo iphi indoda yakho kanti indoda idakile yathumela unkosikazi ikhona uthi yena ikhona wahamba uyilana wasukuma unkosikazi waseyibuka ke ngapha emadodeni wayibona basebeza ke sebeya nayo angithi thina sileli lapha nje ubaba nangu kwami ukunikela ithi inkosi yakazungu le ndoda ngesikhumbula isibongo sakhe eminyakeni emide kabi ithi wow phela yena wayengasho ukuthi unkosikazi wayethe umfazi wakho lo mfazi athi yena yena wena wambumela ukuthi akadayisa utshwala ithi le ndoda yebo ithi ke ngifuna ukutshela Zungu uShemba kanaso isibusiso sotshwala ithi ngoba utshwala futhi wokuqala kunezinto eziningi ithi wena odayisa utshwala ngesikhathi abantu kwenzeka bexabana begwazana umuntu oqala ozobhala ecaleni uwe ithi khona nabafazi abanye abanezingane bayaphuza babe ngakaphuzi-ke kangaka abesifazane kwakusewuqabukela lo muntu unengane alale ebusuku mhlambe nengane ilale phezu kwengane kusingane ifile umuntu wokuqala obhalwe icala uwe uNkulunkulu ubhala kuwe ukuthi kube ubudayisanga lo batshala ngabe kakunjena ithi ke Zungu akho njengonika khona isibusiso sotshwala kunaso izithi ke kuZungu ngwangcono kubeke mhlambe into yayisekhona leso sikhathi kwakuyimjaho leyamahashi ithi ngangcono nokuthi ke mhlambe udlala imjaho ke wena uzoyicelela tshwala chazo wasukuma uZungu angatholanga sibusiso sotshwala wanikeza isixwayiso nje umuntu engeyili Nazareth uma esesukile uZungu esehamba njengoba ngithi kwami ukunikela nje yaphendula isihlalo yaguqula isihlalo yabheka kithi ngapha emadodeni igama layo nje ke thina baseThekwini yayisibiza ngabafana baseThekwini kukhona amadoda kodwa ithi hey yabona abafana baseThekwini ithi ngifuna ukunitshela itshela thina itsheli laba besifazane futhi akukho enkonzweni njengoba ngithi saba nenhlahla ithi noma ungahlupheka kanjani ngokudayisa utshwala uyiNazaretha sibukile eNazarethini ke ngokudayisa utshwala ithi futhi wena uma udayisa utshwala uyokwazi ukuyikhetha imali yotshwala uma usuyonikela uyikhetha kanjani ukuthi nansi eyotshwala nansi yakho yiphi yakhe ezobikho
engisho ukuthi ke sayizuza inhlahla kungekho enkonzweni nje. Wathi ke namhlanje nje mina ngisho ngingahlupheka kanje ukuthi ngidayisa utshwala cha baba, ngoba ngisabalele lokuthi yonke imithetho uShembe uyikhulumile siyayazi, kodwa ngisabalele ukuthi angithi wezwa ngikhuluma. Sengifika ngale phela wena waba nenhlahla wezwa ngikhuluma manje wasudayiselana utshwala. Ngoba phela uShembe munye usubuzwa yini unyazi lwalo ungekho, kodwa ngoba luShembe, ngoba uShembe emunyisela ukuthi wena waba nenhlahla wezwa ngikhuluma, ngingakhulumi nasenkonzweni ngibhekise kini nina madoda, usukudayiselana ngisho ukuthi utshwala. Kodwa namhlanje kusakhuluma ngoba phela amaNazaretha anamathaveni. Uyabona manje mawusukhuluma leyo nto, hey makithi, niyona ikhona izinto ezinzima ongathi nomoya ngakhona nje hayi futhi nje ulingise isihlabelelo ukuthi uzitsha kubhekiwe. Ungayimisi ngalokhuzana ngoba nayo le esingeke impela sidede kakhulu. Uyabona lena yayihlangu yamahawu. Kodwa ifanele igcine ikhulunyiwe ngoba umgidi kaNkulunkulu. Kodwa kokuqala kuyothinteka abantu abagcotshiwe. Ngiyalibona ibandla. Kodwa ngoba sekuthinteka abantu abagcotshiwe. Kodwa khona kuwumthetho ngoba amakhawa akalo uyena uShembe. Bewaphetha amahawu abo obaba nobaba mkhulu, kodwa wathi hayi lawa kuwona ukusinela uNkulunkulu. Hayi lawa manje kakhulu. Ya. Wasewethi nanka-ke ukusinela uNkulunkulu. Wathi angisho ukuthi alahleni ungalibeka nje ekhaya noma ukhiphe indodakazi yakho ngaleso sikhathi ungalisebenzisa, kodwa hayi la emgidini. Futhi awusavumelekile ukuthi uphathe leli hawu uye emidlalweni, suyinazaletha. Sikutholile-ke ngisho enkosini la yathi hayi uma usathi uyinazaletha cha. Ilanga nje laze lathi yonke into inengilozi yakhona. Yathi yazalengisa yakhuluma nangebhola. Yathi nasebholeni kunengilozi yakhona ezokuloba ukuthi wena ubukhona usebholeni ngeSabatha. Ubukele ibhola bese yakuloba lithi kilanga ngesikhathi uhamba emhlabeni uyobangwa. Lithi engimtshela khona kodwa ezikaShembe ingilozi ziyashesha ukwehlulela. Uma kwaba khona ezithi lona wethu, zona zithi owethu, uma zithi lona cha owethu ngoba bukani nje sasinayo indawo ethile ithi zishiya phansi soke ihamba. Cha ayibangi lezi ukuthi lokhu izolokhu ibanga wena